u starom BMW-u, u F30. Sjećate se onog videa gdje sam šivao alkantaru na volan? Pa vrijeme je došlo da je skinemo jer je dotrajala. Ovdje se rašilo. Mislim, navlaka se i dalje ok drži. Ovdje je dosta, kak se hvatalo rukama, dosta se dobilo ovih nekih tkanina, cufica, kak bi se reklo. Ali ništa, odlučili smo skroz sa skalpelom skinuti navlaku, vidjeti u kakvom je stanju koža ispod. Sad ćemo skinuti da vidimo kožu, kakvo je stanje od ispod. Ostalo je dosta ovih stvarčica od naljepnice. Ove tu naljepnice što sam lijepio da se koža drži, da se ne drma. To ćemo sve skinuti sa vrućom vodom na mikrofiber krpi. Kad očistimo dobro volan, procijenit ćemo treba li na njemu raditi obnovu. Koliko se meni čini, trebalo bi malo, ko da je neko zelenkaste boje dobio ovako po rubu. Evo, nakon što smo sve očistili krpom i vrućom vodom, koža izgleda ok, ali mislim da ga lijepo možemo obnoviti njegovu crnu boju, pa da izgleda još atraktivnije. Ovo je od stare kože ostalo malo stisnuto od ove navlake što smo šivali, ali to će se kroz vrijeme vratiti nazad na svoje. I fast forward, što se dogodilo sa volanom, nismo odlučili obnoviti kožu bojom, nego je volan išao na tapeciranje gdje je custom design rađeno, ovi bočne strane perforirana koža, gore je puna koža, dole je puna koža, šavovi kao što vidite su u M bojama. I sve izgleda savršeno. Par dana u Zagrebu u jednoj firmi AB Design. Posao je bio kojih 130 eura. I za to vrijeme mi smo dobili zamjenski volan. A evo i podataka o toj firmi. Matunova 11A Zagreb. Znači odradili su vrhunski posao. Pa tko god ima eto viška 130-120 eura umjesto onih 15 eura koliko dođe ona navlaka za volane, možete imati ovako nešto i napraviti dizajn kakav god želite. Nakon što se je taj volan sredio i što izgleda fantastično, sad mi je baš žao što ni sam nisam to napravio i imao ovakav volan dok sam imao ovaj auto, ali nema veze, sretan sam kogod ga je sad vozi i ima ovako, predobro. Idemo se sad baciti lagano na bunker, treba nam jedno energetsko malo piće za ovo, pa da mogu još pričati. Vani je užasno vruće, a ja sam užasno pospan. Ajmo dalje. I evo, nakon što ste vidjeli što se dogodilo sa onom navlakom na volanu i kako se to riješilo i gdje i za koliko novaca i kod koga, s ovim starim mojim BMW-om dogodilo se nešto, neki sitni problemčić sa kvakom za otvaranje bunkera ovom gumenom dole. Evo, ja sad stišćem i ona ne može se otvoriti, tako da moram jedino otvoriti na ključ. Pa ajmo izbliže pogledati što se dogodilo. Ona je tu negdje popucala, evo pogledajte bliže. Ali nabavili smo evo drugu. Mate Gavran je bio dovoljno dobar da mi da za besplatno jednu ovu. Tako da ugradit ćemo sad ovu od Mate Gavrana umjesto ove i samo bi trebalo evo prospojiti. On je objasnio da je ovaj tu problem. Kad se ovo podrapa unutra, onda pogledajte izbliže ga. Nema kontakta, ne ostvaruje kontakt ova plastika i ovaj, ne znam što god to je. Uglavnom, idemo mi to zamijeniti pa da vam pokažem proces. Trebalo bi sa malim toreksom odčarafiti sad sve ovo, da skinemo dole. Naravno, prije toga idemo skinuti ove plastike tu. One su najlakše koje idu, pa pogledajte ovo, samo stisnemo ovdje dvije ove kopčice. Povučem
i izvadim, tako ćemo i sa drugom. I ništa, sad ćemo šarafcigerom odšarafiti sve ove šarafiće koje vidite. I ovdje gdje trokut stoji isto ova dva šarafa. Kad to sve skinemo dole, doći ćemo do pristupa od te gumene kvake. Pa idemo to napraviti. Nakon skidanja, pogledajte lokaciju gdje je ona. Znači ovako, negdje tu unutra, gore skroz. Uglavnom pokazat ću na ovo što je skinuto. Šarafcigerom gurati ovako u ove tu što se zakvače, ove kačke plastične, ove tu gurat šarafcigerom. A s druge strane trebali bi vršiti napor prema van. I evo je, stara je vani, sad možemo pogledati koje je oštećenje tu bilo i zašto to nije radilo. Uglavnom ovo izgleda savršeno tu. Vjerujem da ovaj plavi dio možemo prebaciti, ali tu se vidi podrapano, evo točno vidimo kako je puknuto i podrapano unutra. Tu je otišlo vjerojatno od vremenskih uvjeta i starosti gume. Pa idemo to sad prebaciti sa ove na ovu i sve vratiti unutra reverznim postupkom, kako bi Mate rekao. Mi smo skinuli sa starog ovaj naš džek i sa ovog što smo dobili od Mate ovaj džek. Mislim, to je identična stvar, ali htjeli smo eto zadržati dio sa njega bar na ovoj novoj. Pa idemo to sad sve nazad spojiti i ugraditi. Sad smo spojili sve na novu gumu. Što se tiče ovog prekidača, ostavit ćemo ga za neki budući auto, budući projekt. Možda nekom drugom zatreba, možda i samima nama opet. Uglavnom, pogledajte ovo. Auti koji imaju kamere, kamere su ovdje, u ovoj kockici. Tako na mom F32, kad budem radio jednog dana kod braće Gavran retrofit za kameru, ide skroz ova druga gdje je kamera ovdje ovako i ona ovako snima prema van. Ali o tom potom, idemo sad ovo nazad stisnuti unutra sve kako je bilo. Vidite kako sve lijepo klika na mjesto. Samo trebam spojiti unutra onaj kabel, pa ćemo provjeriti prije nego vratimo sav tapecirung da li sve radi. Zatvoriti bunker. I sad ćemo probati trenutak istine da li je kvar bio samo u tome. Otvaram. Oh, super. Nek vlasnik i sam proba, je li to drugačije? Da vidimo. Very nice. To. Evo, problem riješen. Ništa, neću snimiti ovaj dio kad vraćam nazad sav tapecirung. Pokazao sam to što je bilo s volanom, sa ovim. I sad ćemo na još jednu stvar proći što je bilo s autom. Još meni, a takvog sam u njemu prodao, uvalio mu ga. Truba mi se bila pokvarila. Svaki BMW ima visoki ton i niski ton trube na lijevoj i desnoj strani prednjeg branika. Meni se na jednoj svadbi bila pokvarila onaj duboki, niski ton, pa sam kupio slučajno visoki ton. Imao sam dvije od visokog tona, što je vrištalo. Sad je vlasnik novi kupio set od visokog i niskog tona, pa idemo još pokazati tu ugradnju. Radi se o setu visoki i niski ton. Sad ću vam pokazati isječak sa svog BMW-a četvorke. Kad smo skinuli branik, kad sam mijenjao killer klime, tamo se vidi gdje se lokacija tih trubi. Evo pogledaj gdje ti stoji truba, ovako isto na trojici tvojoj. To je truba s ove strane, odmah ispod fara, ispod one plastike. Pa kad nategnemo plastiku, vidiš drži je samo ovaj tu gore šaraf i ovdje je džek. Pošto je branik bio skinut, sve je bilo dostupno vidljivo. Ovdje branik je na mjestu, ali se može svejedno napraviti, samo se zakrene kotač. Tu imaju 3 šarafa, skinu se, nategnem ovu plastiku i točno vidjet ćete gdje se ovaj ušarafljuje ovdje gore i džek ide u ovaj tu. Pa evo, sve je sređeno na ovome BMW-u koji je nekad bio moj. Znate što mi najviše nedostaje na ovom BMW-u? To ću morat na svoj uzeti. Ovi čepovi što sam uzeo što se vrte. Jao. Uglavnom, idemo poslušati kako sirena zvuči. Ta sirena vam je twin tone. Svaki BMW ima, kako sam rekao, sirenu na lijevoj i desnoj strani branika. I ta sirena je visoki i niski ton. Pa da samo poslušamo kako to ide. Wow, kako dugo nisam bio u ovom autu. Idemo posvirat.
odlična stvar. Eto, super svira. Još jedan projektić na ovom autu izvršen, makar auto više nije moj. Hvala vam puno svima na gledanju i ništa, vidit ćemo se ovih dana još ubrzo. Pozdrav svima!